Khona manjalo isigodi eSouth Africa umholi uNkulunkulu ke masekunje uyazi la sematuba kwelakithi elabakhwanazi lelizwe uyazi mfowethu kunzombhema uyaphila hayi ngiyaphila Nkunzi ngiyaphila ngezwe kuwe cha mfowethu ngiphilile mfowethu angithi asilali mfowethu solala kocebe lwethu kuphela okwamanje asikalali sasebenza awuyazi kusemthethweni phela uyabona thina solala ngesihlangu so besibheke phezulu inhlabathi sobe siyithwele ngesifuba ngaleli yalanga ngwenya kithi futhi yazi nansi into angifuni ukuyikhulumela phansi ngifuna ukukhulumela phezulu ngizudaba lobhlungu la Mtuba kuthiwa lapha na ngakwamtholi lapha ngakithi kunabantu abashonile badutshuliwe kwenzekani bafuthi asikhuzeni nenzani kwenzakalana no ezinye zezinto ezenzeka kulelizwe lakithi ngwenya ukuthi ngoba abantu basuke belovise ukucabanga ezinye zezinto ziyenzeka ngenxa yemzindlo ezinye ziyenzeka ngenhloso ezithile yabona ingakho ke kwenzeka lezi zinto kodwa kubiza ukuthi thina ngoba singabalelizwe sikhuze lento kuze ingaqhubeki ngoba inciphisa isizwe sakithi uyabona manje isiqala inciphisa isizwe sakithi sizongabi nasi isizwe ngenxa yobudedengu bethu njenganamje uma kunemzindle engizwa ngawe ngwenya asihlale phansi sixoxe kahle singaze size sithathe ikhali ngoba ikhali azubuyisa umphefumulo ziuhambisa kuphela zobuyisele la uqhamuke khona ngwenya mhlambe ke umuntu odukile ukuthi sikhuluma ngane sikhuluma ngesimo lapha ngakithi kwamthole kunabantu akhona ngisho kwamthole kunabantu abadutshuliwe abawu4 bashona udaba lolu esithi asilukhuze futhi silikhuze sonke njengabantu begibeza inkomo emontweni ngithi ke lenkabi le uke waba kulesimo sokuthi wena nawe iyaphuma imphefumulo iphumelela ezandleni bekuba njani emva ukuthi ke sekunomuntu osumkhipha umphefumulo kade ungenanxa naye wengwenya lento ifana nokucimeza ngoba mawususuka usuyitshelile ukuthi lokho uyakwenza awusacabanga ukuthi kunezinyembezi ezizophuma kwabanye abantu abazobe sebecabanga lo muntu wakubo osuke selele uye wenze leyo nto oyenzayo wena uthokozise inhliziyo yakho le ebihlubukile ihlutshulwe ilento obuyicabanga ngalowo muntu kodwa ukuhamba kwesikhathi mawuse ubuyelwa ingqondo after uyawubona ukuthi lokho okwenzile akukho right kodwa kungaseza ukushintsha ngoba usukwenzile ungathini kumuntu osekulomsebenzi eniphuma kona ukuthi mina ngiyinkabi mina nquma abantu mina ngibulala abantu mina ngiyaqhweba mina ngishaya igalofu sho wonke amagama ungathini kubona uyabona ngwenya ukube ngiyazenzela noma kube ngiyakwazi ukusondelana nabaphathi balelizwe bengizozicelela mina ngibe nento efana neroom la engizobe ngihleli khona phansi nenkabi ebesidonsa nazo kulomkhakha ukuthi ake sikhumule namajoka manje siwabeke phansi ngoba ukuqhubeka nalento iyenza ukuthi siphelelwe isimilo noma siphelelwe isizwe sakithi ngenxa yethu ngoba ukuthokozisa mina inhliziyo yami ebidabukile ngokwedlulisa umphefumulo wengwenya abakubo kwengwenya nezihlobo zengwenya ziyakhala inyembezi zalabo bantu azuweli phansi ngami ngingedwa bengingathi mina hayi amajoka siwabekeni phansi manje madoda noma konakele kangakanani kodwa kubiza ukuthi sihlale phansi sikhulume hayi eyesandla ayikhulumisi kodwa masingahlala phansi sixoxe sobe sixoxa into eyaphambili ezosenza ukuthi siphile bese sicela ukuhulumeni ukuthi asiphonse phela ngamathuba omsebenzi ngoba size sangena lana nje ngenxa yokuthi sinintula amathuba omsebenzi esingenawo bese size singena kulezi zinto ezilonga ngicabanga ukuthi ukhulume waqeda mfowethu uhulumeni waKwaZulu Natal eKZN ngicabanga ukuthi ke ubaba uMC uhlomuka uyizwile lenkulumo baba udaba lolo serious kakhulu olubhlungu kakhulu na inkabi ibikhona eSouth Africa ibidonsa ithi ke manje asenze into ethi asihambe singena door to door siyazazi uyazazi inkabi la ingakhona uyakwazi ukuthi masingathi asiyilocate la soyidonsa ngakhona sithi ahlale nazo phansi singazivula leso sigungu sokuthi singene door to door sikhuluma naso ufree wenza lokho hayi ongwenya mina njengenkabi I'm willing to do everything engayenza ngakhuluma lolu kaJoji madoda kodwa ngilukhuluma kabi endaweni elongo madoda kangihleli nalo ngangilifake ephaketheni kodwa ngeke sedlule lapho sesilapha uyabona lento ifuna sithatha umqondo wethu ususondeze eduze bese sihlala phansi sincenga ababili abathathu
abazosilekelela nabo ukuthi sincenga abanye. Uma sike saba i-group of 5 of 10 sizokwazi ukuncenga einkabini ukuthi no intamo sezinescope manje ijoka lisabekeki asiwabeke phansi amajoka. Ngicabanga ukuthi kuphelele amajoka phansi siyacela ke bonke abantu abangalekelela ukuthi ke singene kulomkhankaso othi ke phansi amajoka bafowethu indima manje iphelile sivalile manje asikwazi ukuthi ke singenza into eyodwa namuhla nakusasa sikhulume igama elilodwa namba abantu bakhona nanti ithuluzi likhona sekusekuthi uhulumeni sondela nganeno kuxoxelo loludaba angehle ngobonda ngibonge ngwenya ngubamba nje ngejazi sihlangana la sizobe ngizofaka udizili kodwa ngiyabonga ukuthi uzongifakela udizini ayihlale phansi bamba umthetho ayisokubona lokho ngwenya kodwa uhulumeni akakuqaphela ukuthi isizathu esenza ukuthi kwenzeke lezi zinto amathuba omsebenzi akaphonse nje amathuba anyana omsebenzi sibambe lapho nalapho sithi ukushanela yilapho kuzoba khona kodwa ayihlale phansi bamba umthetho hlala phansi sengihleli hlala phansi sengihleli asambe